Into engiyithandayo ngesingile uphusha yona yodwa iqhubeke ishele wonke amarekhodi. Iyona into enhle le and awuna-pressure ukuthi ugijimise iy'ngoma ey'ningi. Ilapho-ke ama-Red Nation excel khona and they know very well how to play their game. Into first ku-TV lesabe ninjani siyathemba ukuthi niyaphila nonke lapha nikhona. Ingoma laphana-ke isidlulile ku-200K after 5 hours ukuthi umthande nenza kakhulu ingoma niyazi ukuthi iphume ekuseni bavuka abantu sikhona abanye laphana kubani ku-YouTube njengesikhathi ngenza nje ividiyo bisahleli ku-218,000 and isaqhubeka futhi kakhulu uya-improve bisihleli ku-number 17. Lokhu-ke okwenza ukuthi abantu becabange enye indaba. MC Phathohlela lapha ngakhona uShenge wasehlala Nkosi noMjolisi. So into abantu abenza ukuthi becabanga ukuthi yena-ke useyangqongqoza u-SK. Kodwa into emnandi ngalokhu-ke is a single versus single. Ilokho nje okumnandi kakhulu. I-single versus single. Onke ama-views aya kwingoma. No undivided attention. Njengayo nje le ka-MC bekuyiyona yodwa abantu behleli kuyo beyiphusha. Nale kaMthandeni bazohlala kuyo abantu beyiphusha. Lokho kwenza ukuthi yena-ke unumber 1 ube sengozini. Yoba nje siku-number 17 sekuchaza zona-ke iy'nkinga engahle zenzeka lapha ku-number 1. Kodwa-ke insizwa-ke isebenzile yani ukuthi ihlale ku-number 1 isikhathi eside. Ngikhumbule le nsizwa yangena ku-number 1 after kuphume ingoma Mthandeni 24/7 ku-YouTube yakwazi ukuthi idluleke iyoba number 1. Wabenefita because Mthandeni wa-remove-eka ku-online digital platforms including no-YouTube. Yathi yawuthatha ku-number 1. Lokhu yahlala lapho-ke le nsizwa kuze kube yimanje. Kodwa kubukeka ngathi futhi umlando uzoyiphinda isondo liyajika-jika futhi ngampela kudlalwa nje igame yodwa uginqa igonqo. Kodwa abantu okumele bekwazi-ke ilokhu-ke if and only if le ngoma iyawuginqa u-number 1 again lapho ku-YouTube. Ningakhohlwa ingoma ehlale ku-number 1 iParis, ingoma ehlale ku-number 1 iGucci, ingoma ehlale ku-number 1 Sigada Umzila. Niyabona ukuthi kwenzakalani i-24/7 4 izoba-ke S5 le should they also stay on number 1 futhi izoba S5. Kungenza ukuthi zikhona-ke ezinye ingoma ezizahlala ku-number 1 angazi. Ungangitshela kuma-comments ukuthi khona enye ingoma ekuyahlala. Okuzokwenza uMthandeni abe is the first Maskandi artist ukuba no-number 1 abayi-5 under uMaskandi. Umehluko kuzoba ukuthi yena eziwu-3 iy'ngoma or eziwu-4 maybe ama-single eyodwa ibe yini iphuma kwi-album okube Sigade Umzila. You understand? So le game le Mthandeni wayistadisha wayibheka ukuthi ukuze mina ngifike lapho ngifuna ukufinyelela khona this is what I'm going to do. Ngaze ngiphethe eziwu-3 engama-single eyodwa eku-EP eyodwa kwi-album ngaze ngiphethe umlando. Yeah, kuzobe is5 le. So abantu babe be-prepare ukuthi yena maybe just maybe omunye umlando uzokwenzeka emhlejeni. Mayithi maybe ngenzela wena uDartayo. Anyway kuzokwenzeka vele uzoyohlala ku-number 1 one way or another. So ukwenzela nje ukuthi no hayi mhlawumbe no uzoyohlala. Lokho-ke is a confirmation. Bayastreama ukuthi le ngoma phela ngakhohlwa isingle le bafowethu. Akuyona nje into difficult ukuthi ingoma iyohlala ku-number 1 because nibhekane nengoma kuphela niphusha yona day in day out. Khela umajinji ukuthi ile ngoma kuyoshaya u-12 ebusuku ku-number 1. So nawe usungasibonela lapho-ke ukuthi kwenzakalani. Engingakusho nje ngithi bhasobha lapho ku-number 1 asazi engathi-ke thanda ukuthi-ke kube nzima-ke. Uma ngasondela le ngoma ngena ku-number 10 uyazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Angifuni ukusho lutho-ke asilindeleke amanye ama-update khona la ku-Indofast TV sizonitshela ukuthi na kwenzakalani. Kodwa kwamanje kusavela na-update kaMthandeni ngale ngoma abantu abayiphusha kakhulu online TikTok kuphi bayayidlala le ngoma. Sibonge ithuba sidibana okuzayo.